Najan seminggu sepisan Ibu Dewan serang padewan ngupai giliran pulang wis pasti nerima asal Ibu Dewan ning padewan masih setia kula beli bakal ketuwon ya bos muda senajan dadi rabi nongol bokan wis nasibing badan Ibu Dewan rumah tangga Bapak Yono Ibu Yani pulang bayuan najan mangan sering kelanting kula bakal diperduli Ibu Dewan demi cinta ning sampean Ibu Dewan paling sayang Ibu Dewan rumah gedong mobil mewah Ibu Dewan dudu jaminan bahagia padewan adiras demi cinta sing setia sing enom tumukang tua najan seminggu sepisan bos ngedater padewan aku usi Sumber Wetan kupangi giliran bokat wis nasibing badan aku anong Sumber Wetan rumah tangga bos muda Sindo Perkasa kula bayuan najan mangan sering kelanting kakang kula diperduli Ibu Dewan demi cinta ning sampean asal sampean sing emang omah gedong mobil mewah dudu jaminan bahagia demi cinta sing setia baprasmana sing enom tukang tua ajan seminggu-minggu mung sepisan ya Bapak Sumari Ibu Dewan serang bos muda kupai giliran Bapak Yon bokat wis nasibing badan ora anong Sumber Wetan akadus kuno Bapak Yono Ibu Yani tuan rumah Ibu Dewan nasib bayu